الفهم يفهم غير يوهم. أنا أزول في الأول الزول ذا حميان. بيان حمزة بركان. لا باربا ولا شا شمال ولا شا قندور ولاش كنت كلهم طهارة. رانا نظهريون وبريد ماشي كلش الطهارة. أدناكم ذي عمتك هذا صديق ديكواكي راح قرب لها شرفاكي كوت دو روسيا. هذا في اللقاح عايشكي معنا لا تري كاشيني لا تري كاشيواتني عمك يا لغم أطغي تصاو وتصغر ودي تصغر قرعت كدا كان المسلمين المؤمنين تمنيك غا فلاس. دونك الزول في اللوان الزول ذا حميان. الزول ذا حميان شكون قطعو نتقصر كي شطوح نتقصر شطوحو بالمنظر. وقيل الخطر تمغارين لوك تميت يماثين يزوجن. الخطر تمغارين ثمار شنخاف زيمر عيروك مامم يفكاثات صياع ذوان. ايوي إذا مغارين استخبار قلت مغارين انو هذا لي جون زويت ثرويته.
ها في اللقاء ماشي الوكيل، ماشي ذا موندول إذا سجلنا نسعيو الميساج كيني نساعد زعما مثلا كذا لي جون كابيلا عايش مغارن أثي مغارين وحصمت وحصمت j'ai envie de passer un sujet. Pardon, j'ai envie de passer un message aux jeunes filles kabyles, aux jeunes garçons kabyles. وين يسعن 40 سنة راحوا داينين سي بون راحوا داينين مولاش كانوا داينين روح تكنا مولاش كان ديتكنا روح تغرغرت قرم تغرغرت الور ثلاث غرغرت إلا داينين ثلاث كنا الور ويجيك يسعانك 40 سنة سيدي بغي تشيك بوكس تشيك $100. الور الزول في الاول الزول ذا حماية ويجيك ويدي فدنا كان الفوط يطحنا كيا ولا حرام وتسنحشم وتسحين بدن دا الفوط نتبون يكون الصرغان يكون في كان خسارة مرتق فيليس يكون صوضنا البطاطا 14,000 يكون نشتاق نتا ملالت انا ما تروح لا كلينيك بريفي شعيب إذا شعيب ملبوسي لا كلينيك ملبوسي غير دوتا ملالت يا زيط الشمايث إلا خاص السينما مزروين وان سي بور سا يتعارقم سي بور سا يروح من ديك السنت سي بور سا الزريمارة عندها أرثتو حمد بركان وين هضرنا ماشي الوايضة هذا حمد بركان لا شو يسطل كوت شماريس باش اسطل عنك دينا ربي زايضة ديال الزويغ يساعد تمارتي موسين ضرا مزروي موسين ضرا نسيت كيض وجمالات زران دات الحوض سمحتي السورايون ورقاز أهاث أكون دي الساكوين الزول في الله كي ما الزول ذا حماية الزول يما الزول تنمير فيك سمحي كان يعني ذي الديرونجمون أتفضل ديرونجياك Tu me déranges pas du tout. C'est un plaisir de discuter avec toi et de communiquer avec toi. تنمير تحود حنو في الله أقرأ يسريد أقرأ دي لايف بغير كان أدهضرت شي طوح قبيليا فم زروي خاطر أطاس إيغران مع نو غرينا راه أطاس يكتروحونا لاكول مع نو تروحونا راه أطاس إكسنازين ودوفينا راه أطاس يبغانا الزرن أنسيد كان ذا شوثن ولا شوازن ديملن كتشينيا زرا بلي ثلاث الحوايج تفهموا انكماسيون ذي ششناق الزول في الله الزول ذا حماية ضران شطحها في ششناق D'accord. Alors pour les jeunes Zaran, le calendrier d'Herber on est en 2971. Mais aux Zaranara, comment se fait-il on est en 1971? C'est-à-dire on est en avance par rapport au calendrier. C'est-à-dire le jour que Shashnaq a pris le pouvoir au niveau des pharaons, c'était en 950 avant Jésus-Christ. Alors si tu additionnes 950 plus de 1021, ça va 2971. C'était la 22e dynastie pharaonique. Voilà. Et voilà. Je résume, mais quelqu'un. عاود ازدك نتفهمنا خاطر أطاسي عقونن أطاسي كسعو قونن
اطاس كويل اطاس لي كاديس والبغا تفهمن بغا كان تفهمن في محمد في الرسول موفانا تفهمنا في راس السن شاشنا قاقي الجدودنا ماشي Bien sûr. الجدود بعرفن نا الجدود براون بختا. Déjà, les Arabes, ils n'existaient pas à l'époque. En 950 avant Jésus-Christ, Shashna, quand il a pris le pouvoir en Égypte d'aujourd'hui, chez les pharaons, c'est à partir de là que notre calendrier berbère a démarré. C'est pour ça quand tu additionnes 950 plus 2021, ça va dar 2971. Le calendrier berbère, on est en 2971. تنمير تحد حنو في الليل فوالا. Voilà. 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 C'est vrai, exactement. Ouais, voilà. Arnaque, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. ان بوبل عاود سيد ان بوبل سون ميموار Est un peuple sans avenir. ان بوبل سون افونير سيتادير العفنون زرارة ان سيديكا ويزرارا ندير يتدو نغندير يرس نغندير يحبس. أعطيك الصحة. La Viernou Nzara Sidika, il ne peut pas se respecter. Automatiquement, il ne peut pas respecter les autres. Et c'est ça. سي سور اما يعربوا بناكي وزرنا سد كان تلمو خربسنا خربسنا لاصنسن يخرب ورزلنا وجدنسن شرف رد محمد يجدنسن محمد يدبابتسن وزاغرا انت يجي دانسن كي نقارن. C'est des Bédouins, c'est un peuple sans repère ni culture. حدا Il n'y a حلو rien. Là, ils ont réussi quand même. Non, Ils ont réussi quand même à nous abattre. Parce que. c'est par rapport à leur religion. C'est ça le problème, justement. Ouais. Donc, quand de la langue, il n'y a pas de problème. Mais c'est la religion. C'est-à-dire, elle est en train de s'imposer. Ils sont en train de nous l'imposer pour effacer notre culture. Plusieurs fois millénaire et laïque. Ouais. Attention, Zara Einstein. Attention, c'est malheureux. Quand il évolue, c'est-à-dire un pays, quand il évolue avec sa propre culture, il avance, il ne recule pas. Et les autres cultures, c'est des richesses en plus. Ouais. Voilà. بغي تحكوا شي طوح وقبل كان نوغالا لي مور كي باسكو تصل قبيل وزعل من بعد شوثن وقبل نوغالا لي مور انا نروح لي كورس لا كورس زاد بلي ساعنا درابو سي اون تيت افريكان يعني اسكزما تحكوا ذاك شي طوح في لي كورس. Je peux dire toutes les îles au niveau de la Méditerranée, les îles Baléares, les Canaries, la Corse et tout ce qui s'ensuit, leurs origines, c'est des berbères. C'est des berbères. C'est des berbères. Berbères, c'est-à-dire c'est des Africains. Voilà. C'est des Africains du Nord. Ouais. Voilà, l'Afrique du Nord, la Numidie. Ouais. Voilà. Donc, j'aimerais donner ainsi dit quel mot ragéné. Justement, donc les jeunes, les Kabyles qui disent محسسين هي قبيليا إلا قد صار باللي مور ماشي يموت mais M-A-U-R-T, c'est M-A-U-R-E. Voilà, c'est M-A-U-R-T-S. C'est des morts. Voilà. Les morts زعما تاكيس زرا بلي ثمور تقبيليس نا إلا كل الجزائري حفان وصغارنا للشغل غادي يهضر السيدة وتقرا على اسميس وتقرا على بونسيس غادي يهضر في لي مور ذا ماشي كان لي مور ذا شوثن. Déjà, le mot moragé est dérivé du mot latin, morus. M-A-U-R-U-S. C'est ça? Ouais. Le terme à l'origine était pour décrire les berbères et les personnes originaires de l'ancienne province romaine de Mauritanie. Un petit mot Mauritanie, M-A-U-R-E-T-A-N-I-E. Dans ce qui est l'Afrique du Nord aujourd'hui. دونك إذا قنزر زعما تاكيس
بلي ولكن مور سي اسبانيول سي سا. C'est espagnol. Les Espagnols qui restent même les morts qui voilà. Les morts même quand il y avait même des Africains noirs et tout ce qui sont suivis quand ils étaient en Europe, on les appelait les morts aussi. حدا حنو في الليل. Ouais. La désignation mort et Guinée, voilà, les Espagnols morts et carré, les morts, leur prononciation quoi, a été utilisée pour décrire un matin qu'on a mis chez Tarek Ben Ziyad, on était musulmans, on a 4 carabes. C'est ça. أكيد تقارن أكيد تقارن مش أكيد يقارن. Voilà, 4 carabes. خطر نكون Et pour décrire les musulmans ayant régné en Espagne et des Européens d'origine africaine, entre autres pendant le siècle. Voilà. Mais après, le choix de vous comme ça qui c'est des jeunes, on ne leur apprend rien à l'école. الله غالب ماشي ذو الاثنين ماشي لا فوت السن لا فوت ليكول باش صغار محمد رسول الله باش نحفظ لهم كاع سر الميت alors que ça n'a rien à voir avec وين يموت السر ديالنا عقيم il est mort c'est bon hein. En l'an 711, soi-disant, car il y a un groupe musulman avec nord-africain dirigé par le général berbère Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad a mis main basse sur la péninsule ibérique d'Espagne et le Portugal moderne, comme sous le nom d'Al-Andalus. Al-Andalus. ايه صافي داوش تخلص داوش ياخذ منه هنا تخلص ولا شندو بغضنا راني بربراكيا شبلنا كدونيت وين فهم كي صقار نجي قرطايز نزروم وهذا خدمه يا شناقي بلادي جبت وقيت خرطه كي بلادي. Exactement, c'est vrai. Ouais. Déjà, à cette époque-là, la Numidie, elle était partagée en quatre régions. C'est-à-dire, tu avais Carthage, c'était la Libye jusqu'à la frontière tunisienne à peu près. Carthage, jusqu'au milieu de la Tunisie à peu près. Libye, milieu de, voilà, c'était Carthage. Après, du milieu de la Tunisie jusqu'à Constantine. C'était la Numidie orientale. Et c'est Constantine jusqu'à la frontière marocaine à peu près, c'était la Numidie occidentale. C'était Massinissa qui avait, Carthage c'était Jugurtha. Massinissa, Massinissa du côté de Constantine. C'était la Numidie orientale. Justement, excuse-moi de se faire excuse-moi de se faire شو نقارن لا نوميدي excuse-moi de se faire القبائل ce qu'on appelle la Numidie, excuse-moi de se faire القبائل ومقارن السرطة c'est des points, c'est des trucs Sirta, c'est Constantine. Sirta. Sirta, mais Constantine, c'était Sirta. Voilà, donc Sirta, c'est Constantine, Skikda, Constantine, Skikda. Tout ça, là, voilà, Guelma, tout ça. دوينا قناة Sirta. ثقيل Massinissa يتحكمن. Massinissa d'ailleurs يموت هنا. Est-ce que Massinissa غير ثنغان غيموت كان pendant Massinissa va تقول لي في الزنزن. Certains peuvent me rectifier, mais si je me trompe. Il a été vendu aux Romains par son beau-père. Massinissa نغ جوجرتا هيك توازن. Massinissa. Ouais. Donc دي هي نغ توعرف بودا عرف دي ستانيسكلاف. نسيتي زنزنين غات. Massinissa c'est son beau-frère. ذا شو son beau-frère وزرار كاين شو ذا عرف نغ. Ça doit être il est d'origine arabe. Les Arabes, quand ils ont envahi l'Afrique du Nord, d'ailleurs, ils ont essayé à maintes reprises, quand ils ont envahi la Numidie. Ils sont venus à plusieurs reprises. Ouais.
Et quand ils sont rentrés, quand ils se sont installés, eh ben, tu sais, la plupart d'entre eux, ils sont retournés chez eux. Et ceux qui sont restés, automatiquement, se sont mariés avec des Kabyles, avec des femmes berbères, en particulier des Kabyles. ايه باسكو نروح عند شغل قلوشه Ah, وتقولات الى وين يدس. voilà. Je voulais pas intervenir, عندنا قلوشن. Voilà. وي جوستومون باسكو نو ثني عربو بناكي زيكني ساقشيش تمادلال نقنت سامو دير صادير نون با بزوان دو فام نقنت سامو دير صافو ساعين انا كنت داوين قيمت كان نو ثني ابري فوالا سميتو La dernière fois, je faisais allusion justement à ça. Tu sais, ils envoyaient de force des jeunes filles berbères et des Kabyles, en particulier pour la prostitution au Moyen-Orient, à Damas, à Bagdad et tout ce qui s'ensuit. اكزاكت وي. Ouais. Surtout, on حاشا من يسمع يخدم la statut. On base un pays, notre pays, sur des cocos comme ça, sur des sanguinaires pédophiles comme ça, c'est ça. C'est insensé, c'est inimaginable. On ne peut pas avancer, c'est pas possible. Voilà, le risque de me répéter un pays qui n'évolue pas avec sa propre culture, c'est comme un arbre sans racine dans une maison sans fondation. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. La dernière fois, l'éducation ils ont inculqué les valeurs kabyles. J'ai rien contre, tu apprends d'autres langues, c'est des richesses en plus. Mais t'as pas à me l'imposer, t'as pas enlevé ma langue. Ma langue, c'est pas possible. Ma langue maternelle. Ouais. C'est gravissime. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. On n'avance pas. Et tant qui appartient à ma Sénissa reviendra à ma Sénissa. Peut-être que je ne mais ça viendra, Inch'Allah. وي خاص نحضر خاص نحضر Inch'Allah, c'est نحضر. خاص نحضر خاص فلاش رولاند. والناني فهم. قبل النان جاردن يسقر هاي بوتفليقة. والله انا كذا كني نحضر الى قنحضر. إلا قنحضر. إيه. S'il était comme ça, il était président. Et la conquête des Arabes, c'est bon, un siècle, 14 siècles et demi, la conquête des Arabes, 14 siècles et demi, ils ont envahi presque toute l'Afrique, l'Égypte, le Saboussane. مازال دي فيلاج كي بارل كابيل وفي البرنارا. Il parle berbère, tu arriveras à le comprendre. Les Égyptiens, ce sont nos voisins. C'est que t'as les voisins. Non, خاطر شاشناق اسك فريمون شاشناق ذو الصح سي اون فراونيكو اسك ذي لسن فرعونيكو. Il y a la plupart des mots, les pharaons, c'est du berbère, mais le Nil et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de choses, c'est du berbère. J'ai été voir le long du Nil, c'est du berbère. Tu me sais, le berbère, et tu arriveras toujours à comprendre. Tu sais, puisqu'on ne vit pas ensemble et tout ce qui s'ensuit avec la modernisation, il y a l'évolution. Non, il y a des paroles qu'on ne comprend pas, mais تفهم كاين وانا قال لي جوستومون ان دوكيومونتير شكاني يزيد هضران تقبيليس فهمها ذا شنو غاديين بون الا ولا نهضر نتعاود نكون نتعاود بوتيتر سي اكوز تمسلاينا كو ديك الشمن لا معنى فهمها ذا شو هضران يقول ذا مشطوحن فهمها ذا شو هضران. كان الشرابية كي تمثلين دي مثلا سوا ديزون عرب باقيني سي دو شرابية بور موا تلاقيش تقبالي تلاقيش ترامي تلاقيش الانجليزي تلاقيش تعرف الا كلش داخل سي لا بوياباس سي غربية ماشي شرابية سي لا بوياباس كريسي يعطيونا فيرلاندير سي فري داير بوندون الحراك j'étais là-bas pour la première manifestation. Il y avait justement une télé, les Émirats Arabes Unis, une journaliste avec un caméraman et tout ce qui s'ensuit. Ils étaient en train de faire un reportage.
Et à un moment donné, il questionnait un Algérois. Est-ce que tu poses des questions mais je dis ça c'est à un moment donné الناس كلمني بالعربية ما فهمش برضو ناس يمكن ما نعرفش. الناس ما نعرفش عرفت ولا وضعت ايه ولا وي نيغا كنا نوغال خاطر زاد بلي عرفنا كيا سمعنا على بروطون سمعنا هنا ساكي نوغال دون دو دوت شغل ما كنيا اوني با افريكان اوني با ثمورث ماشينا اوني با كابيل اوني با مزيان ذنوثنيا وغال ذنوثنيا نسن تمورثاكي نسن لافريك نسن اسكو إلا واش كي تسليض ناند بلي افريكان عرب اسكو واش يستيض ولاكي ما جامي اسكو يزبر اكزيستي ان افريكان عرب le Moyen-Orient n'a rien à voir avec la Numidie, l'Afrique du Nord. سمحية اسكو on peut dire un africain arabe انا عرب jamais حود عاونك زمرا دنيا انا عرب افريقيا ما on peut pas dire un africain arabe. Exactement. Il y a eu une autre chose, Ahmed Jarina, à t'apprendre. C'est quoi l'arabe déjà? L'arabe, c'est une langue. Le peu d'arabes qu'il y a, ils sont au Yémen. Il y a eu des modérés. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées à Roarson. Mais malheureusement, ils sont en train de les bombarder, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en particulier. Oui. Ils bombardent les écoles, les hôpitaux et les terres fertiles. Il n'y a pas beaucoup de terres fertiles d'Inde. Et les pays du Golfe, c'est des pays créés de toutes pièces. C'est l'Angleterre qui les a créés, c'est Laurence d'Arabie. C'était des bédouins, ils ne parlaient même pas l'arabe. Ils parlaient un dialecte. C'est vrai. Et maintenant, on va sauter d'un sujet à un autre. Quand il y a eu le congrès de la Soumane, avec l'architecte de la révolution algérienne, il y avait Kirim Belkacem, il y avait Zirut Youssef, il y avait Ben Mahdi. Et bien à la fin, je suis là, Ben Ramadan. Mais de toute façon, un peuple, quand il se soulève, il arrivera toujours à son indépendance. Mais ça paraît l'indépendance, on va miser et sur le tourisme et l'agriculture. Les richesses du pays, on ne va pas les toucher. كان السجاز نتا بطاطا 14 15 13 un pays comme l'Algérie c'est malheureux les sous-marins ils ont acheté sous-marins ouais ils ont acheté ماشي كان sous-marins ils ont acheté même Facebook وغنتو فيسبوك كان شي صورتين ناس بورفو كنت دايره حمزه فركان دين تنكر رايك زميلنا الناس القبائل حمزه ما مشيت الزوخا كنا نروح نساوي ديما ستادير انا دابا نغير نشوف الناس اللي ننظر نسيد نكا اون سا ريسبكت مي اون ريسبكت لي زوتر moi je vis en France ça fait plus d'un demi-siècle et Guinée voilà je me respecte mais je respecte la France et je remercie la France le peu que j'ai c'est la France qui me l'a donné mon pays m'a rien donné il m'a poussé à l'exil. Même en Kabylie, c'est la France qui a donné la Kabylie. Bien sûr. La France, elle a beaucoup donné. Il y a des écoles, il y a de l'électricité, il y a des routes. C'est la France. Il n'a rien donné. Les écoles, je préfère les écoles miens. إلان سحليون مشي قارنا كي نسوي الزال. C'est des écoles, c'est des chalets, نعم كيس نقارن شو عم نقارن كنيا ولا لي زيكول ني فنانا كنس الباربا. Exactement. كنا بصراحة مدلاودي سموت رامي نتيفن مازال يفرت ولا ساقيني مازال Ouais, un peu partout. En vacances, non, tu sais, les souvenirs d'enfance, ça fait plaisir. Les souvenirs d'enfance. عرب هذا شو أخذ منها حمزة جنبه. الجوامع. Venant les fusées qui ne vont jamais démarrer, qui ne vont jamais décoller. Ouais. Ça va démarrer, ça va être un encombrement inédit. ولا انت كوزر انت كورا والحرم يقبلين طحن وبغينا راه
تقنى للنسنا فانش تاقي. البروبلام سي كو اسكزما هضر شطوح. يعني comment ils ont réussi c'est-à-dire à endormir les Kabyles, endoctriner des Kabyles, quoi. à endoctriner les Kabyles. Comment ils ont réussi c'est l'islam قارن محسوب l'islam, mais réellement c'est l'arabisation. Ah bien, oui, c'est sûr. Qui dit islam dit arabe. Voilà. Mais le plus dangereux, c'est la religion. Voilà. Tu sais, comme tu sais, la langue arabe, la langue arabe, c'est du charabia. C'est un charabia qui ne mène nulle part, limité à la haine de l'autre. C'est ça. كاين قلي فرنسا depuis 2014 جامي ولا تعرف جامي ولا اسم تعرف خاطر تعرف كي ميقارن لغة الله هاكي تصرف بارتو ولاش في فرنسا جامي في ألف الهمزة اللي تمورث فرنسا جامي وجامي ميم دي امريكان دي لونجلتير دي كندا وجامي ولا ألف الهمزة دينار بيج ماتسن بعرفنا جينا لا لونجنسن راس قالني قبيلينا أحمد أجمع déjà les vrais pays arabes là, ils évoluent avec la langue anglaise. Ils flairent. Nous connaissons en Algérie notre problème. En Afrique. كاين أجز مع والك أنا أجز مع والك سلع زعبر كمل. كاين زدينا غير قبيليين. مثلا كرا ندعو السو تمور تقبيلي ثان جون تمطوط تمغار ذا مغار دينار بين ونا كنت لم جو سوي بري هذا وغدا والسو نون تخرت كان يتسلمت تخرت تعرفت اذا كان يون داو السو مثلا داو السو ان كان سيبي بن توت لا كابيلي هذا وغدا والسو نون وتسقى التارا اكني بو محمد داو السو يعربو بن حمزه بركان ذي ود داو السو لا كابيلي تخرتي الاسلام تخرتي الجوامع تخرتي الزاليث تخرت كل دينار ربي قمس تنسلمت هذا واحد دعو السنون وتسقى التارا ونو ما تقدر برغرو الناس دعو السنو اتسنى حمزه بركان كان يون دعو السنو. Moi je raisonne comme toi. Voilà. Je raisonne comme toi. Le problème chez nous, Hamza, j'ai rien à t'apprendre. On veut être des Arabes plus que les Arabes. On veut être des musulmans plus que les musulmans. Alors qu'on n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. On risque de me répéter. كاين يهضر يدير غاشي السيد محمد وناس محمد في كيسة محمد ميل بوين يديروا لا السنة ميل بوين ميل بوين انا لا سيتي حداثني يديروا المحمد تخلع كاين قراص ما يهضرنا كاين كل كابيله حفظناك وكاين ابو يعقوب كسماو نسن تراك حفظناك السنة يون فرحة يون عزوغن يون زعاتو فيرس يون نحزار يون اكو يعربو بنا كل يخدم دي السلام سننتناك ولا قبايل هضرناك في اللسان معنا لو كان السنة دي هي وزرارة كان السنة شاشنا وزرارة ماشي نيبولون تصوراني ثاي. Voilà le problème. Voilà. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Ouais. ما كيقدنا حمدا كيما on veut être des Arabes plus que les Arabes, des musulmans plus que les musulmans, alors que les vrais pays arabes لا تقارن vous n'êtes pas des Arabes. Voilà, donc ثورة نعدي غير un sujet très délicat. وكي كريم بالقاسم. Alors ثانوة ولا عورك كريم بالقاسم لو محمد سعيد سي صح. محمد سعيد c'était le premier colonel de la première de la Voilà, Mohamed Saïd c'est un algérianiste, c'est quelqu'un qui aime aussi تعرف d'accord. Mais قال tu sais tu vas مش تقارن محمد السيد خاطر il a été entraîné par l'armée allemande.
quand l'Allemagne elle a envahi l'Afrique du Nord, elle a entraîné beaucoup de Kabyles. C'est-à-dire, ils se préparaient pour la guerre de libération. D'ailleurs, Mohamed VII قارناس le SS. معنا مع محمد سعيد هكا زيون يحمل مليح تعرفت زيون يخدم لي ديسكورس تعرفت زيون كي ديفون l'Algérie خاصك نزرع بلي Il l'Algérie est par le pouvoir arabo-islamiste Hamza Gma. فوالا سي ان عربو اسلاميست اكزاكت Voilà. ذنسا دي بوين كريم بالقاسم هكا Eh, كملا غيت جوستومون ليستوار هكا Karim Belkacem, c'était le chef militaire. Tu sais, Ben Ramadan, c'était politique. C'est ça. Karim نو Belkacem, زردا فساد بن رمضان اضريد كريم بالقاسم نوك محمد سعيد Mohamed VII, Karim Belkacem, ما كاتب النبض القبائل. Karim Belkacem, c'est un grand militaire. Ça, il faisait France, quoi, maintenant, en 1945, qu'il a commencé la révolution. ولاش ندوري يطرحوا يرى. D'ailleurs, à un moment donné, avec le général de Gaulle, à un moment donné, il me dit, voilà, on va vous donner la liberté, mais on va garder le Sahara, c'est le général de Gaulle. Il me dit, là, je suis Karim Belkacem, il me dit, toute l'Algérie, où il y a. Mais, c'est gagné basé, normalement, Karim Belkacem, c'est un pilier de la révolution algérienne. C'est pas un pilier, c'est un architecte. Non, l'architecte, Ben Ramadan. Ben Ramadan, c'est l'architecte. justement عبان رمضان يكون كريم بالقاسم خاطر عبان رمضان وكل محمد سعيد شو قدران جالس Ben Ramadan, c'est Mohamed Saïd. Non, Ben Ramadan, c'est Karim Belkacem, plutôt. فوالا اوكي كريم بالقاسم Karim Belkacem, tu sais, Ben Ramadan, ذن ولا ذيلن. C'est-à-dire, تميسها من بوي جالسن. فهمت؟ تميسها من بوي جالسن. D'ailleurs, pendant le congrès de la Soumamni, j'espère que je ne me trompe pas, tout en discutant, tout en dialoguant et tout ce qui s'ensuit, à un moment donné, il تمسلا Karim Belkacem, après il naît Ben Ramadan, il naît كما شوف ضريض, شوف السنط. Peut-être il vient tenir en cul, il va pas savoir, peut-être je dis, voilà. Voilà. محمد سعيد وكذا بن رمضان l'architecte de la révolution algérienne, le 56, il a fait un congrès de Alger. Tu sais pourquoi? mais normalement c'est pas le 56, non? Ça n'a rien à voir avec le 56. Le 56, c'était le congrès de la Souma. Oui, ناخذ من الشغل qui وقفت. Tu sais, pendant la guerre d'Algérie, toutes les wilayas n'étaient pas d'accord. Pour toutes les autres wilayas, Farhat Abbasi s'est retiré et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il a fait à Ben Ramadan? Il a appelé tout le monde. Tous les chefs des wilayas, tout ce qui s'ensuit, il les a convoqués à Alger. Alors, ils ont fait le congrès le 20 août 55. 55 ماشي ال 56. Voilà, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, كان الستاد اللي الناس السكدة الجهاز كافدا الستاد اللي مشى الساكين نو السعر بالسكدة الستاد اللي le 25 août 55. Ouais. C'est pour 6 semaines le stade 20 août 55. الستاد اللي بالوزداد. سمانة شكون 55. 55. خاطر نكون يوم نسلكن 20 août 56. Il y a deux, il ne faut pas mélanger les deux. Ouais. Le 20 août 55, c'était pour unifier le pays de Ben Ramadan. C'est pour ça que c'est l'architecte de la révolution algérienne. Tu sais, la France, elle a créé il y a 6 années entre les Algériens, entre les partis, les membres et tout ce qui s'ensuit, le FLN, les Omélians, tu sais, les musulmans, les Farhat Abbas. Tu sais, ils ont créé une 16 années, ils allaient se bouffer entre eux. Alors, Ben Ramadan, il a trouvé cette idée. Il a fait un rassemblement. Il a appelé tout le monde. Il a appelé Zirut Youssef, tout les Farhat Abbas et tout ce qui s'ensuit. Un congrès. C'est à partir de là qu'ils se sont, voilà, qu'ils se sont arrangés.
Voilà. Mais le 56, on a fait le congrès de la Souma, ça n'a rien à voir. D'accord. Est-ce que نزمر pour par exemple pour l'armée des frontières la guerre. voilà est-ce que pour 10 minutes à peu près 5 minutes est-ce que نزمر نروح عارف فير ماضي عاد هضر شي طوح فين يعني justement l'histoire تقديم قبيلينا كي الشغراء ونعذي لا بوركوا اسكو لا السبا الارميا الساكي انت موالين ديالنا شغل بوشن ذو مكسا باسكو مكسا يكره والشن يكره مكسا سي فري c'est-à-dire نكون depuis la nuit du temps نشرح غير كاز نكون القبائل حكار كانوا نيفو دون فامي هادي كير كاز qui assume le pilier de la maison et tout ce qui s'ensuit, أنا عارف مش عارف نستخدم. Voilà. D'ailleurs, والناس ما سينيسا مشي كينا إنك ما يدما قاردا قبالي لا يتسرو ديك ماشي في يوثن. هو العادي. وي. ما كيسينا ما سينيسا ما ديجا ليبوك. الناس ما دما قاردا قبالي لا يتسرو ديك ماشي في يوثن. حمد ومران وثينغان. هذيك ماس. الجارس ولاد ونسينا غنور يبني فلاس يغال تقول هاد المعناس قبيله ديفانا فينا قبايلي صافي تو دير سي بور وين غا الحمد لله يموت 1983 اكدينا يوث الحاجه وين غا الحمد لله الى دي فرنسا يغادر ارثمورث يقيم من 1983 يقموت سنا لا فامي نيس J'ai tout, c'est-à-dire j'ai tous les renseignements. Non, mais tu as raison, Bougni Garan, la région Bougni Garan. Je confonds le coup, je me sais qu'il nous n'a. Arzqil Bachir, Bachir, Arzqil Bachir. Je me sais qu'il nous, oui. Arzqil Bachir, l'armée française ici, oui, na guillotine. Guillotine مسكينة, voilà. الحمد لله با ونيتين غانا كان يروح على فرنسا سرور تاع فرنسا يغالد يولو 24 نوال عاش من 1983 يموت واحد سقوخام نورمال مظلنت امزونور ضريت ونيتين غانا الحمد لله صح وكذا نعطي ديجا وساعة ميم beaucoup de preuves, beaucoup de trucs. Même la famille Boudi, même la famille Boudi, Ahmed Oumaria. سنعثن. أحمد السلطان وثايب. سنعثن هكذا. سنعثن. ماشي قولي غاران بدات مي ستان فيلاج سنا لا famille ناس سنا كلش تاريخ نسنا. ماشي خطاف الجنود جيناري مجرشانين نقول قارنك في سيدي ذا ملي سيتين غان وجرات ذا سيتي تقدرن اكزاكت صافي تو دير باش هاديك الشمية هذا وارث مورتي تيفو ان كومبليس اكزاكت سي با دو كومبليس وديك الشملة راه سي با بوسيبل وي هيك تحكوا لنا انيكدوت زعما تزرات جرينا تبروندر حكر كان دون لي فيلاج دون تو لي فيلاج دو لا كابيلي جامي تفضل عرب ندينا بفكر وي لي سولي ديك الشمال دي مرافضون تو سي مرافضون نسيت روحهم سي دي ميزيلمون بربر نوثني روح عند وين في المروك سي المروك عقدتي قاد نروح عند سي العربي شاكني نو سي دي ماروك سي دي بربر كونترير كاينين مرافضون كاين صاحي مرافضون سنين برافو لو كان الساقيه اللي مرافضنا كويلان دي تمور تقبل تيفون ريكوبيري لور موسكي دين نسن كاين فيف الاسلام اكثر ديني فيف الاسلام بيان سور باسكو غادي بغاك سنن مش محسوب سنن امشي سلحين الاسلام نسن ما الساقيه
الاسلام كسنتي مرافض جوستومون المرافض ناكيا C'était des modérés. اي سون écartés les marabouts ils sont Et écartés on les a ساكي écartés. ils ont écarté اما مرافض ساكي ويشتكالك مرتا قبيلي ثم مرافض قرنت بوين دا عربوبن بوين دا المدية بوين دا الشلف بوين دا يناثن ميديا لافوت مرافضن الوليد الصغارن نوليد صغارن الزاويات نيك مرافضن نوليد تساوينا عربوبن صغارن لو كان تساويني قبيليا ناثن صغارن تنصغر القرآن تسوفان الشيخ ديزيكول كورانيك ني هذه مرة في تفن لوفان تساوين قبيليا قبيلي ما إلى الشيخ كنت ضرارة ما يدور عربو الشيخ الجامع كيضر أنا تعني كان أنا كي خدتي لوين أنا خدمنا خسارة هنا والله j'ai appris une chose insensée, je peux même pas la dire. À la ronde direct et tout ce qui sont incroyable, mais vrai. Soi-disant qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants dans un tunnel après un moment donné de se faire gaz. Ça merci. Et ça c'est officiel. Ouais. Et je connais les gens, mais je ne vais pas citer de village ni rien du tout, c'est que. Ouais. Youssef, ما أقرأ أنت باسيان أقرأ 47 minutes هي دير المهم. Déjà, واو. والله. ثاني فيك حد عنف لك أولك أنت قرا ما لوش هذا. أنت تسميها un propre établissement, ne stresse pas trop Ahmed, il faut regarder ta santé à Fimanis. Il ne faut pas marcher dans la combine de tes ennemis. Tu sais, ils vont te provoquer tout ce qui s'ensuit. La pression. Il faut les oublier. Mais ça relève. Tu as du mal, il fait que. Ouais. Mais il te crave ou خروجني كي الصغلين. قرناك جميع ما لا يغلي إميرا كنت تزرني جنويا. فوالا زمرنا كتزلول. مي وقبل هذه غالية يونيزبر راه يقرب باش هذه الصغالية ما راه يغليوها الجميع توقع كل جنوين زمرنا كتزلول هذا انا مزيان قرايت مرقله فهمت مي بلاصيك موا تحمل تصفد العرضه جيتار كسا جيتار حملها تمقلات حملها مليح هاد ونسيت مقلات تسلي مع بلاش وسينيغا ونسيت مقلات ما رجعوا لقى عفتو غشيسة ما نتساو تحمل غيرها نتساو أكنية جلدتاس أنا قاعد تتبع سورتو يتمنى كذا تودي بسم الله غير لا كل chaque mot tu peux faire une dissertation. Exact. Chaque mot, les chansons tu peux faire une dissertation. D'ailleurs, une petite carnet, c'est la chanson qui والله ما يتمقلت كي حملها ثو غاشيس من تسوت تحمل غالا نتا طونك بيرسون وتحمل غالا وزري غالا شوغار كاكيا ويعجب غالا وتحمل غالا كل يوم انا كريت يخلق ربي فوالا نسوت حمل غالا ما حملها ثو غاشيس ما كتقارب فوالا ثنمر ثا يوسف انه بور فينير تا واش تسدا هذيك هاد تحيو عندك ناس يقار من كل شيء نشوفو ميدنو كي كل شيء نتسو اكزاكت فاهم غير فوالا لا هو هكا لا بروشين ثنمر ثا يوسف ثنمر عاد عنو في ذاك العرض القصارى زرا قلق 50 مينوت اي ما اي تناض شيني الى ذاك يوتيوب كاع لا بروشين ان شاء الله لا بروشين ثاني فوالا هكا هي جيسبر قصرت شي طوح ثاني نونا كل يوم اسينا يوسف لابروطاني اسينا حد حنو في الله تسمع مليح في الركازة كيلا هادية إكساشين ديال لابروطاني لي طري كولتيفي دلعفيسن ليستوار تمور تا قبيليس سينا تنمير تم قرحانت يوسف ديال لابروطاني أو لينا كون ويدا نتكيس
إدي تبعان كثورة ثنمرت نون أحد حلو في اللون حمراء كون الطاس زاي ونادي قراك تريكو يجو سيعجب لا يا با بروبليم ماسك صعب تريكو يجو سيعجب لا ساي هذا كساعة تريكو يجو سيعجب لا ما دينار بين ايش جداريا وسمي سيدي تريكو يعجب لا قريش وتريكو النظام أكيد بغير هذا شيء كيعجب له تريكوين هذا نشاد تريكون نظام ماذا سمي غادينا أربك كشينا ذاقرك مطرحة في ماني قال يعجب له تريكونيني هذا نجمع هذا واحد ذبرك أنا قوة مياك سنمير سنون حد عنه في اللون حمل عكون الطاس فيفرا كبيدي فيفرا قبيل دينار بنون فيفي لي كابيل فوالا انا دينار بنون فيفي لي كابيل سيتو زي قلان